Ye bocil. Like, comment, and subscribe. Oke. Reklok. Ayo kamera. Halo gas. Jelas tur gas. Sampai gini ngap. Bapak Ceceng. Bapak Ceceng. Boyot itu. Mana? Istirahat sejenak. Cerai jam balik deh. Ngopi. Ngering sa. Assalamualaikum. Saya tak, saha. Bapak. Hah? Bapak itu mirip. Bapak saha. Sangarana saha. Ngaranna saha. Halo, leklok, Ceng. Klok. Nyenak naon, Bu? Rada meredup mah. Ayah suku Dayak. Siapa ente? Capek guys. Melehoy. Mang Komar. Ayam. Ayah. Ayah. Siapa lu? Ayam.
Balik dikit dulu. Kantonan cina lompat abi mah itu. Bohong lah, kenyataan lah. Ayo rek lompat lah. Ada yang malah hai. Bener. Belum mau koma. Kepawakeun. Permen. Itu marali. Permen. Sok tinggal. Mantap itu. Tuh, meraih deui santai mah. Nih. Mulai melanjutkan perjalanan setelah istirahat. Bocil-bocil. Mamahna ya pangageungna. Pasukan Remako ya. Remako Karang Taruna. Agak sedikit haredang. Kenapa malu? Sanu lah bos teh. Dikit kan jauh masih gak kadaka kan. Ada pohon pisang di atas pohon kayu. Ya gantinya. Cepat. Ya ada. Pohon kembar. Ayah. Langsung. Dede, jangan resah Dede. Potong bang. Bating lang eh. Ano, kaya budak ay siya sedikit ya, Pak. Gagal ya.
Tanjakan yang sangat ekstrim. Buat kalian yang suka traveling muncak, baru dakir pa tunggu di Gunung Sawah. Kita muncak bareng. Salam dari anak Gunung Sawah. CS baru dakir pa. Aka Boyot. Apa Gunung Sawah. kesan-kesannya apa, Dek? Melelahkan. Sangat menantang. Terus? Anjay. Saya penasaran, kalian coba. Ay. Ya, Pak. Nah, tuh. Enggak sakit wae. Tukang cai geus ngirim boy. Keran. Pengairan. Terus nepi Kang. Atas Tebih kene. cepet Cakas. pilih tanjakan deui. Bayahna rada ngageboy. Nuhun. Siap. Kenal gumuri wa Bener gede. Mali deui ke Cileunbur mah gampang. Iya lah, saya mah salah. Nah, sila ini kita nyai kun. Ayo kayak kembar maya kan tadi. Nanti kita pulangnya kita berdua. Ya, mencari. Bagi dua. Kita teangan. Tar balik. Asli ya mah, teko ajaib. Teko di mana, Teko Mesir. Kadet tembere digosokkan sih di Jon. Ulah ka dulu. Oh, masya Allah. Assalamualaikum ya Nabi ya Allah. Assalamualaikum ya wali ya uki. Sirullah sifatullah zatullah wujudullah rahmatullah Allah Allah. Mata kakajat di banjir teh. Mata bisa. Buka cikna. Cekok ngadong. Kapak sirahna. Ada salam dari anak Gunung Sawah.
Kayak Kita curug dulu. Airnya ngecil, eh. Itu kamera harus, Ding. Ready? Adi, Ding. Ya, baik. Astagfirullah si Dede. Ya pusat delik.